Evelyn kiti naw chaga Numei khat hi asopi asangam ho aki hol do awangin asopi sangam ho hin thina ko khua ahinga avuyu tobang ahi nasopi na sangam thisan ki ba api ahi manin mi mo ta san hin nalaigui ki zokpi tailo ta san dan BemTv video hin chibai ka hin bole nunga chaga khat a umin ahi ama hi freelancing na tong ahi in ato pian chu catering ne le cha gong tu le vai hop le le na business hin he chi a chu agol ngai pen khat grace kiti Numei khat to ato home ji hi ni khat hi find yourself kiti website na konin grace in Evelyn hi DNA test kit ahin la in apitan ahi he chi DNA test sample hi find yourself company akon ahi et ti to thonin company in mihem DNA akona asopi athisan pizok pi mi a hol ziu ahi he chi information chu user koma ama mets dung zuya chu he chi hi ahi nang thisan to nakiba api ti akol ahi lwa hele mail athot ziu hi Evelyn in zong a blood sample ala in DNA test kit chu find yourself company a athot tan hi chom khat zo chun mun gamlata englena ko na asopi khat Oliver Alexander kiti khat na sopi na thisan ki zokpi a umetin find yourself website na kon jun mail amutai Evelyn hi apinu in aso ho mi vom khat to cha khat ani in hi chinu a ko na chu anu pi nga hin a hi chule anu apan ada tha na zowa he naw chaga a ana a hi in ti zong chun information hoite in aman akimu tan hi Evelyn in ahin hol masanga chun aso pipa ki say Oliver Alexander chun Evelyn ahung ki mu pi in family wedding in win na hung te te ngai he sumna nei lo zong le a kho poi first class flight kala api diu na hi atin chu phanin zong Evelyn zong akigo in agol ngai pen grace chu ahin da ran family wedding a din ahung tai Evelyn chu England a family wedding mun achun ahung tung tan athun na in mun chu new perfect abe kiti hi in hilai mun achun hi chi leng in le go thil nei kumpi chu Walter Devil akiti he chi pa to hin Evelyn zong chu akimu to hanin so a ana panglui ta mistress Swift zong ama assistant ding in akoi pi win hi abana Alexander in ko ho zong tampi akimu to pi tan hi azona in maids of honor Lucy le Victoria kiti hi amani yong he kimu to pi in Evelyn in hi chilai muna hi innom ta a wangin alung mong pon abang le ata atabang amang to banga Numei ina hi ama le ama ki that amuji in hi Emalin kiti Numei khat zong vision mu banga he amuji a ana ki that ji hi he chi ina hi hiti tabang chu thil aso ji a het hi in phat sot pi a kona chun in sunga na tong me Numei ho chu amang ji win hi ama ho he thilha tabang amel kimulo alim ali shadow keu she in akimat zi in akimudo in he ni khat hi Evelyn in library kot gu thima ahongin alut le Walter in Evelyn hi ahung masanga hoi ta thusim si anasima an het chit hin he chi lekha chu library sunga lekha tam ta ho la chun ahin mukimudo tan he chu phanin akan thei bangin Evelyn in zong apon wai eka semin che do ading tia got le Walter zong chu ahungin library anang thugu le thusim ki koi chu nang thu ka het nom ji abo hi aji chu modern technology fashion mi ka hi lo ji in hiti a hi mi tu sim le kha akasim tho ji hi e atin a hlem ki in Evelyn zong zam do ta sangin Walter to akitiman in a chon se khom tai Royal family chun rehearsal dinner anei tawin hichi a hin Evelyn in monu le mo pa ki muding ti in akinem hle tan hi hin la koi monu mo pa mu mala le in Lord Walter in phat hin mang tan hi tuni ni lo pi ta ni kho a hi mo pa ki ka hi in monu ding chu Evelyn hi tin hin phong hla tan hi chu zawin Walter chun aso ho vai hom ho la butler khat Mr Phil ki ti pa chu asodin ki khai na thisan a hin thumin hi Walter in zong so Numei ading khat chu alol a at pi in athisan chu hleng ko nga ado in adim phan in royal family member jouse khon khat che in adip pi in
chia chun Walter chule a maid of honor zimasate ni Lucy le Victoria zong chu abon wow vampire a hi uchu ahung ke hedo atai he chun thisan kidip na khon chu abonun adomun adon tawe Evelyn so pipa ke se Alexander hin athu che dan hi le kum zakhat masanga kona Walter zidinga hi numei ana hol pi zi hi dan he azi chu Alexander in zong ani ago apo apa khanga kona Walter in achin zi hi in hi hi Walter su ulung thaina dia hiti a hi na ato hi Emmeline kiti Evelyn in amang tabanga ata tabanga anamu zi numei zong chu ata a ama le ama suicide ki bola ki tha hi Walter zi athum chan na hi in Emmeline chu ama zong chu ama le ama akitha lo zi chu mi hing atha ziu dei lo zi a hi ki khai li a ama le ama ki that hi chule hi chi Emmeline kitinu hi athi zi a Alexander hin hi tawanga hi athi san ki ba api DNA test a kona a hol do a hi chilaya hi Evelyn hi hong o khadan hi Evelyn in zamding agot wangin alo thing tapon amanuwin Victoria kitinu chun Evelyn hi amanin coffin khat sunga ahum lunin thi kila akil be tan he ai hangin wang phat ta in Mistress Swift kitinu me so a ani nu chun Evelyn chu coffina konin alado in zamin hin kho adingin chule London khel chan zamin na zam ngai ta eti pin hi hicha chun Evelyn azam do zo chun Mr. Phil in Mistress Swift chu athat tai Evelyn chu town khana azam lunin te se nu pa in khana azam lunin amani hin akise hondan hin Jonathan le Mina Harker a hi honin hejiteni zong hi Walter dingan na tong hi hone Evelyn chu aluchang avo honle athimil tan Walter komma ma hlungkit tai Evelyn in amit hin ha le imagine kiti numei khat zong chu mai cha ma to do dingin aki henin chule Walter hi mi him hi lo vampire master Dracula ka hi tin zong ama le ama ki seitan chule dragon chapatia zong eina ki min vo hi ti tai Walter in zong me numei imogen kiti zong chu ape na athisan acho min imogen zong chu athimil pai tai Evelyn zong athimilin ahong ha do phanin mo wona avon win Walter to ki cheng dingin agong chai tawin hi thempu pan ki chen na dan ahin chai phanin Walter chun akhuna athisan achop satan Evelyn in zong thisan chu achop min a hi le ama zong vampire ki so in Walter le adang ho bangin thane na hin nei tan a he chu in akichen in uchu meya hin halin athim kiti chemcha le tengcha ki kop khana Walter chu hin sut le alung changta sun kha in hi hetun Walter zong te si akiso jeng tai hechimuna chu me dang khat zong dia kiti zong aumin ama zong chu a do in Victorian adel tan he Victoria to Evelyn akidel honin akidel na hona Lucy in zong Victoria zo chu ahin khamin a hi le Victoria chu alung hangin Lucy to akidela hi le athem teng cha zum khatma ma akithil den hanin achi hontai chom khat zowin evi to Mr. Phil akidel honin hin la Mr. Phil in Evelyn hi azo tapon teng cha chu a he bangin teng cha mu langa chun Evelyn chun Mr. Phil sun li tai ahung pheile bangin Walter chu ahung lemin Evelyn ahin bolun in alola amanin hi wangin Evelyn zong atha chu Walter ra banga hat hi ta je chun chom khat kidel honin hi dang chalin Evelyn in Walter khut chu thi khawa avei humin hi le Walter khut atanin ima abol thei ta pui Evelyn in zong ngai lut na be Helen Walter chu hlum mei la akenga a hlo lut thotai Walter thi phanin Evelyn thani na zong chu a hlom che in azona in mihem ahung ki su kitan Evelyn zong ahung wa do in new perfect abe ki ti fort chu mi in ahal lin akhlatai haptani zoin London AV in Aloy nu Grace chu akipuin Oliver Alexander ki ti pa hi a hol do hanin hi Oliver hin police koma sum api in hi case hi athas in ahung wa do chen in hi Grace le Evelyn in zong Oliver thading ago hanin
adel phe hanin thusim ki chai tai na comments ungi ta hole na ngai lut nau je in Kakipah na sim zo lo ka hin phonge ka video hung ki ting li ki moto ki taute hijika adinga chun na bonun mangpha